Lahorijan Khan Bostia Long Evictioner ni Kelar. Kichengsi TVC seke kachipiamai kapamanpon. United India Insurance Company Limited pen Serdihun English High School along awareness campaign ki bidang. Birta kimi loke thek salary soe janga to maphan isi birta kimi arjuik tha. Tejpur along Kito Baptist Christian Hospital along Karbi Anglong District upon Kepanong HIV AIDS Puthak Targeted Intervention TI Lapan Injecting Drugs Use IDUA Project ke claim Ponjapan Monitoring and Evaluation Officer MNE Accountant Lapan Counselor Anghoy ke Papleng Ponjapan Application Kepha Labang soavoreng ang hoyalong ki jog dunjia phan jasmet apun lapen ke Charlie ang deng ke dunang jilake jog bangatum ke Charlie ang deng ki jumnai pasatame Bachelor of Arts kalite Bachelor of Commerce dovek nangji jog bangatum computer aputhak theksara bang phubang phiatuma phansi RDP ponji bainong abangke National AIDS Control Organization mate naku atum kisik pona tengsi piponpo aning ke hang abang phubang phiatum vosik ni phai pliar niang bong amen kachipi dunjia phansi pachini ponlo ang tonalam kachini ponjia phan labang so email ID long humri ignon project@bchtejpur.org kalite phone pensatame labang so number along humri ignon 8638398440 kalite 8134001612 Kardom Pini Karbi Prime Time Berta Long Penili Sami Mirinhan Sepi Pini Bertang Ton Pen Arjupanik Tha Pini Wosik ni Phaike Thomani Bokajan Subdivision Angkang Lakhain Koraisi Borjan Constituency ke Parlo Karbi Anglong Lapen Nagaland Aduya Hoyalong Kedo Lahorijan Dudu Khan Bosti Block Number ke Thomalong Eviction Pado Ponji Pusi Karbi Anglong Autonomous Council Hinpen Pangdak Ponlo Bon Sutame Perangkiatum Adimaklong Kahumri Damahud Birta Kiri Pontulong Abangki Wosik ni Phaike Thomani Eviction ke claim ji asai puthorani ni phai player ni si Pado Ponturong Popusi Pachini Pon Perangkia Hinpen Birta Nang ke Palea Tengke Kedamtang Arua Chikloni Phai Inkora Trogarni Karbi Anglong Autonomous Council District Administration DC Lapen SP Tum Angbong Kaddu Kawe Kachingki Kachingwai Pado Ponde Dapi Karbi Anglong DC Madhusmita Bhagwati Pen ke Pachini Alo Along ke Pangdak Pona Tengke Wosik ni Phaike Thom Lapen clear ni Nini Aparman ke Tharle Assignment Eviction Deng Ponji Pusi Pangdak Ponlo Sitami Pini Wosik ni Phaike Thomani Abangki ke Tharle Asai Thek Ponong Leten DCSP to benching Kichithan at pencil labang so orders tame ke paklang lo lapeng third lavet 4 June bangke election do vek pusi lo paklang dat pen aphi bangke ko son si kavedet malabang esi ke mahume me lapeng ka chini da me lam lo lapang so lam kladak lam bangke nil tumhan pini anda pachini pon pelang la si non na bangke la kadok ave location bang le langi nang la hello nilinung kido kadok ave location lo la election ni tuning kidam tang 24 December 2022 lapen January 30 January 2022 labang so election ke pa do dim lo la ki pritang adim lo la hai hoi ka doga ve location puthot nang le phan paklang tholo la nang le tum phan paklang lo la ke election tang adim lo non bang ke jasme da bang ke em dak hemi hum ni dolang pus tum beta long sta me pini bang ke ni tum ka thek pon long bang ke la chi pripon at si dak pen dam elo pus beta lo Pinpur Ponsinang Lahorijan Khan Bostia Long Aron Repen Karbi Anglong Autonomous Council along le along Hemri Chikimsi Do Thaklo Lapen Rong Kachepathir Ponrintilo La Solam Karbi Anglong Autonomous Council atum RDP Ponsi Kedamtang Surihinira Inkora Hini Aningkan Mati Jonga Cheklo ni Phai Inkora Pli Lapen Surihinira Inkora ke Thom Aningkan Arkoi Chiklo ni Phai Thongkep Phongni Chardun Ron Pen Eviction asai Pado Ponlo So pen non puthot pejo pen hemrit ka chikim thek thulong si wosi ka chiklo ni phai ke thom la pen clear ni eviction pado pon thuji aphan chisik ponlo bon sitame pini ni phai ke thom eviction asai ke deng ponchi po bangke pawe pondet si puthot ni phai clear ni ada por phai troxi ra chitim apor malom pen ke tharle asai deng pon pupusi birta long pon thu bukajan pen anantira karbeng long lai
Ronga saratum kichari kachalon un ajakong pidet pen kichingsi traditional village code mati TVC arnamlangpi rongasar hawar amai pen seke kachipia mai paman pon. Pinivosing ni phai ke thomarni lakhaing ko rapli Diopani MAC constituency ke parlo number Nodi Tea Estate Auditorium Hall long Karbi rongasar amai mate KRAA arnamlangpi rongasar hawar amaya hin pen patirpi ponsi kichingsi traditional village code asiki amai paman pon. Traditional village code mate TVC bisar kindar aron asike amai long maipu joysing be pen chipahem phu pon pen along khorsing terang chunbanga hin pen si aluhi pachinia por en ponlo. Lason si kichingsi traditional village code bisar kindar aron kichari asike kachipi pon amai long aluhi man pen senior advocate sarthirong hi advocate DS lekhe advocate Jivan Be atum bisar kindar aron atang kang saya jokong thanpon Don kitobom sarkar dum gazette notification pipon sinon bage rongasar traditional rongasar to rongasar bage tage sarkari rongasar to latente traditional rongasar bage traditional rongasar to ate hapo ben karbi rongasar binodom atum handa gazette notification Bangso kichingsi traditional village code asike kipia mai long Diopani MAC Sorbon Kumar Telenga chetong dun lapen kaddu kawe rong trok sikebra trok ronga saratum chetong dun si kichingsi traditional village code mate TVC asike kipi amai ingsam jin pen pachun pon to bangya jakong mangala son sitelo tribals inglong aso pen inglong aso ke chibong chitok chiteng pen danglok chongko chongi kado avianda to saya dulu kita tribal pen non tribal se chibong pulati lasana ke saya dari si chibong ini bangge yang se alam oyong si thana lam pidam de pulati thana pulati sarkar nati sidam de sarkar aron sidam de sarkar pen sing sai Balipathar pen present terang Karbing long live Azadi ka Amrit Mahotsav India Independence ke long ningkan troksike bra phoke chok amen pen lakhaing ko raisi Borjan constituency hidipia hawar kedo Serdihon English School along pinivo signify ke thomani United India Insurance Company Limited pen awareness campaign kibipon Labang solong kachetong dun United Insurance Company Dipu branch manager Tado Tirangpi Dhaniram Rongpi lapen Reverend Dr. Solomon Rongpi Pastor Dipu Baptist Church atum chetong dun Loke Charliao Somaratuma Pan Methang Kachepang Tier Jirpen Kedo ke thak nang jeputhak Manager Tado Tirangpi pen Thantekang Lapen students atuma pan study materials books copies pencils ball pens box high hui Serdihon English High School principal Rajesh Kro reading Pajir Tekang Dilai pen Bijoy Rongpi Karbing long lai United Students Union of Karbi Anglong Asong Ben Chepatir Piponsi Puthot HSLC Surihini Raing Korake Thom Apharman Satlang ki undu distinction kachapalong abangphi Asifa Army Napan Karchopon Non Hedjong HSLC Surihini Raing Korake Thom Atsat Langalong distinction ke long duna bangphi Asifa Army Napan Usuka Songpen Karcho Padopon Haurakhat Sankardev Vidya Niketana Longpen Asifa Armin HSLC Surihini Raing Korake Thom Asadlang Tokdonsi 96.17 mate phan trok sirke bra trok tokbor isi troxi aparsen pen chepalong dun pen Karbi Anglong along ria phan nongme 1 kilo Karbi Anglong aphan nongme ke 1 pi thekapot pini usuka asong pen Asifa Army na phan Karbi poho horai la pen certificate pen archopondo Kevang jilangar ni Asifa Armin pen kecharle hin aprangana tengkam kachijor dun thekje aphan Hirjume pajer pon lo pusi usuka tiripi amaya mai pu bibison teron lapen kongchun bang jintu hazarika pen pangdak pon Harogat Hongkordev Vidya Niketonor Satri Asifa Armine ভাল ফলাফল দেখুৱাই সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলং জিলাক গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে সেয়েহে আজি আমি সন্মিলিত কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ পৰিষদ অৰ্থাৎ চমুকৈ অচুকাত এটা হজতি দলে তেখেতৰ বাসগৃহত গৈ পেলাই আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰি আহিলো হাৱাৰকে হাতপেন হাৰসিং ৰংপি কাৰ্বি আংলং লাইভ Ingnam Raikom Asaki Atum Kai Kiapor Ingnam Athengpi Keraikom Kilangchari Kepangching Bomajok Keplaktang Kanghu Athengpi Diopani account bit atum pen puthot kine ponthulong
Diopani Forest Bid Office Account Bid Officer Rajesh Lekhe Hin Pen Japon Linsi Kai Kia Son Petrolling Kedam Bom Unahut Kedam Tang Vosing ni Pai Hiniar ni Anerlo Por Pai Krehini Ra Achitim Apor Malom Diopani Mati Athak Arnam Langpi Biko Ingtia Rong Along Pen Kang Hua Theng Pi Ke Plak Tang Kenepon Thulong Kaddu Kawe Bengpli Kep Mati 40 pieces doji Lapen Labang So Theng Pi Hithia Long Ador Laki Suring Koyan Bak Longji Pusi Bid Officer Rajesh Lekhe Pen Nang Than Pachini Dun Anam lang pia thak na dam lo dam pen ni tu beko ing tirong thak lo thing pi pang som thek dam lo la bang so thing pi thek dam lo pa job adung re ni tu muni thek long le stami adung het beko ing tirong hem edon hem dam si ni tu art dam bolo samelang tu ang muni chini ni kuso sin tu mar chini pon lo la pena jog ni tum la bang so thing pi uthor Diopani biti pesang jewan long la pen market are jong silang dam pulte surin koi bang Bangso Theng Pi Ke Plak Kang Hua Tama Phan Nonamat Pang Thek Pon Long Lelang Lasi Theng Pi Kang Hu Veratum Prabjin Pen Ing Ton Ponang Pupusi Diopani Bid Officer Rajesh Lekhe Pen Ningje Pon jala bang so pure the long pini ecological balance mate ke phang ogoret la pen rv ke jang je la ka do ka ke thing pi ning phang ka be pena jog lo ase bang so thing pi ning phang ka pa jog ye phan to bang putin ta kabori kana so Lipathar Pen Prozen Terang Karbing Long Live Pini Vosik ni Pai Ke Thomarni Adapor Pai Krisi Apor Dipu Ru Samson Singing Ti Chikimo Amir Birialong Karbiang Long Labor Union District Committee La Pen ILO Klembang Atum Patir Piponsi West Karbiang Long District KALU Amaipu Manaf Kramsa Ke Klem Kedam Kimisen Theklong Si Karcho Jaime Keding Phone Manaf Kramsa Pen Ajok Kedam Tang Pinangan Apor Pentami Song Ke Pangtang Jia Phan Do De Sang Se Sai Ke Klem Kachepaduk Anparta Rat Kisung Ke Boyhood Kai Kita Adung An Pate Bokdun Si Arjabdun Thipen Unchit Anason Ningke Mepen Kera Pipa Jirdun Ver Abang Phulo Bangso Ningkang Samajok Si Alang Lipan Pini Vosik ni Pai Ke Thom Phom Tiar Ni Dipu Ru Samson Singing Ti Chekimo Amir Biri Along Manaf Kramsa Phan East Karbiang Long KALU District Committee La Pen ILO Klembang Atum Chilang Pet Pensi Mangido Karbia Poho Pen Archo Padopon Bangso Karcho Ponalong ILO Amaipu Vidya Singh Rongpi Dipu District Committee KALU Amaipu Longsing Kram Salapen Song Klem Rapet Dam Rapet Abang Pho Bang Piatum Chitong Dunsi Non Ansose Ke Klem Ke Dam Jia Long Manaf Kram Sa Phan Ning Pathedun West Karbiang Long Amaipu Manaf Kram Sa Bang Kar Pon Ajai Mek Engkono Ati Kuchim Kono Ajai Mek Kame Lasi Alang Ini Phan Kuchim Kar Supona Gomma Kaputha Bangke Lalo ke damtang kenangan kang kenalang klaim expired kupon bang tuan thek nitum thek konong si ini abang itu malang panar kupon nakok lapen kene tu karbon lapen karbon si kami lahat lagi sungulong angtan kacamda dama bang tu bang hitung si kami lapuson ini pun lagi sunggace tongnan dokter kajang lasi lahat bang si kami itu klaim pon dia pan kacisi pon dia pan bangga ini akenang solo putih mata pon lo News Report Karbing Long Live Tang Tepini Karbi Prime Time Abir Take Lapan Si Kang Ton Poniklo